Ni sa mbula binakatale na songole ni lotu a New Hope Worldwide Assemblies of God Church Network, California. O bia bang mbula ni wikim ni na singa ni ngarawi kolongo singa tango na ikawa jengawa ni singa ni wulu chune na 2020. Au singa ni ngule da wikim ni na sema chikumai Amerika ngo na turanga itaukei marama itaukei tharubo kina ngone lewa au wambula telangani wikim ni kawake ni wikim ni na tikumai witi na singa ni kuwa au wambula ni wikim ni kawake na wikim ni na sema chikumai ni biasa wurwura dotal na singa ni ngarawi kolongo ya Amerika ngo kanda na ronga ibuna utiku kina ena ndona tikina ena na wiwesi kina ena singongo ena binaka menda na dhubu kisoma na masu kebaka hoiko so tapachiko na ndendre kebaka hoiko ngangandri tiko kebaka hoiko tabi matal chikunga na masungo na bangole ni bikimuni kabangole wana kalo metatarani na kalo bikimuni kasota bikimuni na turanga kuchisu karisto au krema nisa dhubu kisomsara ena ndona maso imbere ni ndangai rongi bunau ena singa ni kuwa kama mrebi kemuni na nima mikalau na kalundi na ndondo nga kwa kemuni kwa yawe ebunga na yadho ni wakatoka kwa ikina dotala na yadho ni wakatoka kwa ikina wa Adonai wa kemuni na turanga ka dotala na yadho yawe Elion the most high God El Shaddai the bountiful God the almighty God the God of plenty na edhamuni ebakatakela na nomuni wala kina kako ni tuwa rauna kalau ni weso tabi kina kiwe kimami na tamata sa tauna kitukani na rongi bunau ongo na kalau namuni bosa ehanga be kimami na namuni bosa kami da be kimami na namuni bosa ena bagayado ka be kimami na namuni bosa na kalau metale be kimami enda sanga ninda usuk tale wala namuni bosa ndo na ngauna ni sabuna utagi kawasai kina ado kina na mbula, ado kina na ngalala, ado kina na sautu, ado kina na binaka. Nanu mira telanga rasema tikumai. Sora stava chiko na ndendre mbe wai lavo, ndendre waka mata wale, ndendre ni mbula waka yalo ngana klo, o masu kubiki muni tamango ni adha chisu, muni wei siko, muni wei talebi, muni waka marabu taka, na wika tu, me marabu, na mbula, ni tamata na mbula na mata wale so tabi telangana ngangani so tabi na lenga bagai labo lenga ni daga vaka na kalau kulina be so tabi ko kemuni usakadiba na daga vaka usakadiba na kalau na so tabi na labo na so tabi kina na mbula bagai ando ndosa nomuni baga demu na kalau mina sumbuti kemami amosula kira na barong mayongo na buguna nomuni bosa ni lumuta na dalinganda bagai yalo mera rongoda kamani rongoda sara na kasa bosa tikina na yalo tambo kena songole lotu na bakatao te oti ngo me bakatawani na loi ke mami na bugni na muni bosa ado kina na bambauta babo kina na bakasama bakandoni ta kina na mbola na kolone lago ba yalongo amna ngara na muni na bakosbe na tabi na wale bani soni masu na wale bani rasa sotabi na lube muni ndai ba ngoi na ko masu tigo na da muni chisu ni bakambola dina dua na edana wili kasara na nonda lesoni da baka lesoni tiko mai na matani Timothy na kena wase va ena tiki na itini gandua kena tiki na itini garua una wilikani wikenda na kena baka viti o tia ununga wilikani na kena baka peretania matani Timothy na kena wase va mai na tiki na itini gandua ka baka kena na tiki na itini garua abi kaungo mo baka rota ka baka tabu wulitaka me kakuni mbedi iko endua niko sa dhorbo ya moyado mononri bagrau sabaka mbauta ena bosa ena ibalabala ena loloma ena lomandina ena yalo sabasaba ona wilika ni weekend na kana bagandeo balangi o wilika tukani na NIV translation ona wilika ni weekend ena singani kuwa command and teach these things
Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Just allow me to read verse 13. Until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to preaching, and to teaching. And nonetheless, tagitiko, kina na kame the kawa ko Timothy, and abuguni na nakadaka bagay tawa na sungusong na lotu, may Efeso. And atiki na itinigandua, dhabutu tiko na kupolo be Timothy, na vikango mubarota kabagatabu bulitaka. Ya, esenga so ni daptaurawa, na vika me bagatabu lida, se bagarota ko Timothy kina isongo learning lotu. Ya, ena tikina itiniga tolu, me baka wili ka ni weekend na kana baso babertane, kaina gichigo be Timothy mo ngumutua ena wili bola. Ena kena wili kena bos ni klau, kena isongo learning lotu, wagi na kwa talanga berna learning lotu. Ena ndau be baga roti, ena bagabubuli, kaya thaba na nona lago yani, kupola. Endara ideti kuni baka mimbita ka tiko kupola, na ibunau kena nona bagabulivi, na isongo learning lotu, ba Efeso ena vosa ni klo mera kila mera tautori kina mera moria ia etiko na kandende ndendre me zingomi nandina mai ve irane sunglo tumblata ni sengone nga ko Timothy vakare di sobutu nambula ni Timothy blata ni sadorbo nga sengone nga na kasangai kakino Paula na kena binakati me valuti na nonra reidi kwa sombu sangai dhabutu chukukina meadha me nonri bagarau na vosi ni kolo ena bakatabu litaka na vosa ni kolo ena vunau kina ena ngai rao me kasaveira meadha na ngauna me sa mbula takasaranga ko Timothy kakachino kwa moadho mo nonri bagarau veira era sa bagambauta kau binakata me nondo ulutanga ena nondo rongo ibunau ena signi kuwa moadho sara mo nonri bagarau. Be an example. Be an example. Ando na bosa bimbi, ando na challenge, ando na kain dan boleh todo ko kina. O kemuni na baro chukumai, kwatal chunga bos chukingo, bunga bikenda baga matu vale, era satu na soli, bunga bikemuni pilu tagi chiko, ena bununi daga vaka, ya na ulutanga bikenda, vira kere o mali we batikeira lomu watu vale na ulutanga me nonda vata ena rongo bunau moedo sara moi bagrau. Be an example. Ena kene matai ni bakasama ena kena labeti chukunga nonda ulutanga nonda rongo bunau. What does it mean to be an example? Endo na taro binaka, endo na taro bimbi kono tobolea ena nonda viwa siengo mona tasereka ni weekenda. What does it mean to be an example? Kambimbi weekenda mende kilamdanga na bosungo na example. Si bagrau. Example signifies a pattern or model. A pattern or model. Example can also refer or refers to a stamp. Na stamp takina indona ka. Ngoni ko stamp takina ka na kai stamp tak sana baka mawe tu ena kai stamp say paper indona document a scar. That could be an example. Baka mawe tu a shape or a statue. And was baka take making na New Testament go na was vakriki typos example is a pattern or model. In conformity to which a thing must be made an archetype.
Ka muri talchunga na po sungo type was the mark or a stroke or blow, a print, a figure formed by a blow or impression. Ondo talchung membalata na tormandan dona lalanga sangay mboro bunga. Kebaka semboro bunga kebaka o mbite kina na lingamu ena baka mawe tu na mawe ni lingamu endona plasticine mo mbite tu bongo ongai tambaka sombo na lingamu ena baka mawe tu kina na lingamu ya saranga na example wiko mo impress taka endona mbula endona roka ena tale na mbula ya na kaya chiko pula ve Timothy ma Efeso. Oigo Timothy mo baka mawe taka na mbula bakalo vira na songolo le tu Efeso. Ndina nga niko sengone, ndina nga niko sadorbo na nomu vunau ke na nomu baka tabu buli ena ngai baka mawe vira ni rasa raida mai na ka o vunau takatiko so baka tabu buli takatiko. Ama mbele na kena mbalimbali na posea to be an example. Yeah, throughout scripture, setting an example is stretched as an important element of discipleship. And volta mo no tabutan weekend bida na tikena Matthew na kena wasi tinikandua tikena rosa ulu kadiwa na kasaranga e tabutan na turango Chisu Kristo vertuna no tise peli kasama e tabuti weekend and kana turanga tangara wikemundo na nongo ibua kabuli beau ni sayalo malua kayalo malumulumu do na kunekina na bovengu ni elom do na bosongo do wuli beau ni sayalo malua kayalo malumulumu do na kunekina. Jesus told his followers to learn from his example of gentleness and humility. And kachiko polo ver mai Filipai can Philippine can was a tolu and a tikine tinika vitu. Dear brothers and sisters, pattern your lives after mine. That was a pattern your lives after mine and learn from those who follow our example. We'll get na living translation. Kada chuka kachiko no pola merabandanda muri kwaya no na mbola kabakina vera telangar sama muri turanga meravuli mai vera. Paul urged believers to follow his example of enthusiasm, perseverance, and maturity. Tukuna talchunga Peter, and I'm telling Peter na kena wase lima tigine tolu. Gona kaya o Peter vera na vilu taki. Do not lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. Vera na italtala. Veke muni na matambosin tuirara na liuliu ni vei tambana, liuliu ni vei ministry, liuliu ni vei department, and songoli lotu, we have been exhorted by Peter not to lord over the people assigned to our care, but to lead them by your own good example. Peter taught Christian leaders to lead by example and not by commands. Amen. Andona tikena mbimbi katal chunga polo berma kornida na matani kornida kana wasi tiningan dua tikena ndua wadona bosa taumbi ka bosa ni mbole tal chunga weekend ke baganda sana tauri bagango ka pola verma kornida. Follow my example as I follow the example of Christ. Dona kena baganda tatuwa imitate me as I imitate Christ. Na bita na mbulo o pula mera raida mai na mbulo mbele di bandanda muri Kristo. Paul knew that he followed Christ, so he did not hesitate to tell the Corinthian Christians to imitate his walk with the Lord. He knew the Corinthian Christians needed example, and he was willing to be such an example. Kila ko Paula nirangandra mai kornida endua me rabagandanda muria. Tabuto kino kwa ndo bagandanda muriau me baka kausa bagandanda muri Kristo.
Tarona veterona, weekend ba andun do sara, and the barong chumay na vunao ongo. Na dhaba era raida tikumai na tamata veiko. O ikemundou na pilutaki. Na matini meke dhaba era raida tikumai. Na matini meke baga vura-vura, se na matini meke baga lomalangi. 2020 ongo, sa mai vimama weekend na mbaki sa wuro chuningo. Make sure first that you follow Christ. Gai kawira na tamata, mera bagandanda muri kumai, mera baka kosa bagandanda muri Kristo. Oi kumbeka na tamani matabubale, lili ni matabubale. Na dhaba era raida tikumai veiko na leo ni nomo matabubale. Oi kuna randini vale, na dhaba kumbula tagatiko verito na nomo matabubale. Oi kumbeka na ngasi ni lotu, tuirara, ki kende nga na tamata lotu, na tamata bagambauta. Na dhaba, enda sa vagarai tagatiko, enda roka tagatiko, veira, enda vei maliwai, enda mbulabata, enda vei singa. Kaunitaka na tikinongo enda na vei bukisarakina bagaleo, kanda na sasanga sarakina bagaleo. Senga wala nga ni kaya ko Paulo vei Timothy, miado menon ri bagarau, na tamata bagambauta. E tu bachi ko e lima na ibalabala, me mbulataka. Ko Paula, ko Timothy, vira na songo li lotu. Ko vinakatikina me karuni nonda baka sama, nonda rango vunongo. Be an example, the Christian pattern that you should exemplify. Na ibalabala, me matana taki. Sia na ibalabala nimbula, mo matana taka. Lima tiko, kanda na tara, wakatutolo, wikenda, ena nonda rango vunau. Keni matai, inward na bosa. Na bosa. Verse 12b, ninonda leso ni kachubango, be an example to the believers in word, say in speech. Kainaki, ena bagandindike, we kemuni na marama, we kemuni na WM. And anduna singa, on an average, on Ivosatake, a rusanga wuru na undulu, na was 20,000 words. That is in a single day, on an average. Remember, Kibakasa, every so in a Chikusaredaki, so in a Rodibasangabul Sarnaundul Nabosa, the Memitunga, Limsangabul, maybe a year ago, near average Tagmai, 20,000. We came in a Turanga, say we came in a Turanga, a Tugunichukuni was in the Vostana Turanga, on an average, 7,000 words. So there's a big difference. We came in a Marama, back in the we came in a Turanga. Or came in a Marama, Evakai live na nabosa kunindo udabuta. Balatimeka ni onindo vingarabi tunga ni be sustu live na nomuni mwaliwai. Ausanga nika ni dhala ya senga. Hallelujah. Mbimbinga mengaroni nabosa enda ubostaki. Nadhaba modakaba ena nomubosa. What you need to do regarding the words that you use. Amen. 20,000. Those are a lot of words. Be careful with your words. Garona na namubosa. Garona sanga. Konyo via bosanga usa bosto. Sanga. Garona na kaudabuta. But na kaudabuta. Etuchungo life and death is in the power of the tongue. Arono bosta sartundanga na mate na rusa na bibadavani. You could be speaking the word, and at the same time you can use your mouth to speak edifying words. So we need to be careful with the words that we use. I use. Ni lot ni was chongo au was chugani wikemuni. Au banga tara chukani na bosa kilikili on rini bale wa mai wada na nongo bosa. Amen. Praise the Lord. So talanga na bosa ne vunau sabi tambaki somunga. So ne vunau, it's uplifting and edifying. Praise the Lord. So we should be careful with the words that we use. So some of the ways of speaking to be avoided. Gosona bosa me kakunindo brayangataki na falsehood na bosa lasu.
Avosanga sengani baga dhuri. Falsehood. Anger na vosa ena dhundu. Meukabango na vosa ena dhundu eraniatu kina ni bala. Enduanga ni dhundu ka vosa na klo sengani. It doesn't end in sin. Only God. Koya kane chukini bikidolo mo mengonenda dhundu kina mungaro na simberi ni nromo na matini singa so dhundu chukunga. Berarti na vosa ni dhundu erani bi baka mabotaki, na vosa ni dhundu erani bi baka vavani, erasa mendanga ni may affecta ki kutala mendanga oiko ko vosa chukuni dhundu. Na vosa ni bitterness. Na vosa ni bitterness. Hallelujah. Poison ni kaukawa. Baka kuni tubi kuna bitterness, maka kutala ngani o vosa takamai. The words of bitterness, me laurema ina wiwi kina dhani lomo. Slander. Na vosa ngona slander, spoken statement damaging to a person's reputation. Na vosa ko tambaga sombo kina natamata. Malice, the wish to harm or upset other people. You speak words of malice. Vatikina abusive speech. Na vosa niwe vaga dhadhani. And lawan in the parliament and the redekina ni ngalalo na vosa ika. Yeah. Sengani kototani nandina that those people, they need to be an example in how they speak in parliament. Blata erbarong mai na lebunga. So there should not be any abusive speech. Filthy talk. Yana vi sona area au kachi weekend menda ngangara no mekina. Meka kuni lagomai and musumu na vivosongo. Kachukina Paul Timothy to be an example in words. And avosa evosta. Can you go the right speech? What are some of the things that you should speak about or right speech? Do na truth, mavosandina, edification. Na vosa ni way laveti, oiko na turanga, oiko na marama, na vimaliwa vale. Speak the truth and speak words of edification. Na vosa ni way laveti. Virtona ngone, thabutavira na vosa ni way laveti. Ivalonga kakuni dhabutu so na vosa sambalia meukaya. Oiko sana sangano rawata indonaka. Brother, what are you really doing? You are cursing your child. And most likely, if those words are not reversed, if those curses are not broken, and affectaka na nambula na sorry admonition na vosa ni biba tata tegidake vela veti. Hallelujah. Me dhabuti bwana randini vale oiko na marama dhabuta bwana turanga ni lagoyani na lilu ni mate vale na ndona singa ova mbagani dhaka. Hallelujah. Dhabe biaro ngodamai na vosa ni biba yalonga taki na vosa ni vela veti. Admonition is the gentle or friendly reproof, counsel or warning against fault or oversight. Admonition, okay. Tenderness. Na vosa ni viva maringeti. Praise the Lord. These are gentle and kind words. Na vosa ni viva soti. Forgiveness. Kena vosa ni vaga pinibinaka wana klo. Mendo rongo tu vaga wasoma ni vaga pinibinaka taitu na klo. Ena loma ni mata wale. Ena bununi dhaka. Ena songo leni lotu. Me laveti na klo. Meron in the vuli maikina, meron in the biba tata te dekina, and a vosa kili come in the vostaka, sengwalanga, viron tamata, na vosa telanga, vosa kiwa na nonda klo. And a colosan can was it tulu, and tigine tinga vitu, on a kaya pola. And whatever you do or say, na vosa or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through him to God. Ikesa kachiko Paula, verne sungu lilotu, ningono ko sa vosa kina, mo vosa chiko, me vakasaranga, se vosa chiko nyo sa matataka, na tura ko chisu. Niko sa, vakamele vosa chiko mbeka ndona ambassador, sa le vosa na ambassador me lago Australia, kwa na vosa tasaranga, na kato vanga sa matataka, kina na mate nitu. Ano numusarang doni talano.
Dona ndo kito mai lotu bata kito vi mai luai o koe kaoni matini vunua mai na vanua. Dona abombo dona tikina levu. Kaoni matini vunua. Ya. Vunga nguna na turanga o ndo tungai tauni. Ni loko yani kina vanua. Sa ndaula indambe saranga mai na indambe ni matini vunua. Kandau waita bisaranga na kena vingomi na vingarabi. Katodok. Ya dimbeltengona ni atungona ni tauni. Ya sanga indobo suwana no turanga. Tono ko bana no turanga. Oiko na kaoni matini vunua. Etuwi ko na vosa. Na vosa nga osana tukuna sana bagambau. Na vosa nga o tukuna sana bagambau. Sana bagayokina na turanga. Batini o koe vosa chuka na vugo ni turanga. Sabaka kina no ndo vosa. Ni osa vosa oiko. Osa vosa chiko na vukuna na turanga ko Chisu Karisto. Kene mimbale na vosa bagi bola tambo. Na vosa binaga. Na vosa ni vilabiti. Mena ndo vosa taka na vingona because we speak as a representative of the Lord Jesus Christ. Vosa matagamanda. Vingona turanga mosa vosa chiko na nomu mata ubale. Na vosa gaba torongo de chiko na bubale na besinga. Na mavi na kena wase tingarua na vosa na turanga. Rabira na farisi tolsang bulka vaki na tolsang bulka vitu. Awambote ni membaleta na nonda vosa ngo indona tikini voltambu kwa indondo no menda na dikebi kenda todo kina. Kemunikede. O iko ilobi iko kina. O yau ilobi iko kina. Betongo na bunua lagumekina na vosa na bunongo. Go kaya na turanga bertona vera na fari. You brood of snakes. How could evil men like you speak what is good and right? For whatever is in your heart determines what you say. Right? Whatever is in your heart determines what you say. Kaya mosa dona tingin volta mo mabakatawa binakanelo. Guard your heart, for out of it and basic makina na buri nimbula. Karo na binakanelo. Protect. For whatever is in your heart determines what you see. A good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. And I tell you this, you must give an account on Judgment Day for every idle word you speak. The word you say will either quit you or condemn you. Nanu muchi kuna kai ke na turango Chisu. And then le waito loko and we was every idle word you speak. So na bosa uiko bosa takatu esanga na betena. Ya. Talanga ona lele waikina. Ona dana le waito loko and we was todoko and the bosake na ngona mungaro nikina naka kogabuta. Naka otukuna. Naka otukuna baka sama taka baka rua imber no dabuta. Beleta, it can uplift or it can hurt people. Nangumasu mekakua ninda be tambaki sombu kanda be bakavani and the vuni bosa. Ni karoni mbula taka o sambola taka o timodi tunichibango conduct. Conduct is a manner of life or behavior. Ano mo bala saranga ni mbula kutimo di mbula takabirne songo ni lotu na babuli e batabuli de tiko kokoya. Okay, orongo robot your speech and your conduct ke baka iko na ngasi ni buli ke baka iko na ndawunao o ya ndawunao e batabuli de na bosni klo. So what happened, whatever I say, whatever I teach, whatever I preach on, it should be reflected in how I live, my conduct, my conduct in my family life, my conduct in church. Kabagi na weekend bagay nundu sara. Hallelujah. Ano mo bala nimbu. Sangwala ne ona vosa chiko. Ona matama taka sa chunga na kai ko sa
Dau talo da chiko ka unita ka ninda nambula taka nambula sawa bula taka na bosi ni kalo bula taka na bosi ni kalo o ko to bikan ndo na kana example okay nambula ni bibu soti ngondo nambula seni mbula raw menda nisa ni ndo na kaya daga biko ya ngai bina kati nambula ni bibu soti ya nambula bibu soti mona matanataka mona vagaraitaka. That's how you conduct your affairs or your life. People may hurt you, people may do things about you, but can you forgive? Forgiveness kanialo na kamo dhabuta mai na kamo badusa molai tukuna no sabi bosoti nambula ni kakase asar nga nambula minda kakuni nambula tak na bibo kadhavani na no mutambaka sombu na tamat can remember the way you talk, the way you speak, and the way you conduct should go together. Ndona kenai vosa kanando sanga wala ngando dhabuti tu America ngo sa dhabuti tunga mendo no you should walk the talk walk the talk. That's what should happen kwa dhabuti chike na apostolo Paula kibe Timothy sanga wala nga na nomu bosa kabaga talanga kina na nomu bosa ni katolu ni kame matanataka ko Paula ka mbimbi na loloma na loloma ngo mukabikenda na loloma bakalu. God's love must be seen in superabundance in Timothy's life. Me kune votu na mbula ni loloma and mbula ni Timothy and song lotu my efso. E vuno taka kwa ni kalo ya loloma, vuno taka kwa ni nuduni menda vilomani. Ya ersa abina kata sarangan ni song lotu merakila se bakata manda na loloma bakalo kwa tuni chungo Timothy. Ya nadhaba ya yavo. Me matana taka saranga ko Timothy. Na loloma ngo this love must be directed towards other people. Ngona nomo lomani ira natamata. Nomo lomani ira natamata. Ena loloma bakalo na ka matanataki na loloma. Motor weekend na matani tioni kena wasiava. Ena tikine rusanga bulu 1 John 4:20-21. Kachubangona tikinango if someone says I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we do not love people we can see, how can we love God whom we cannot see? And he has given us this command: those who love God must also love their fellow believers. Na loloma nyo sa dhabuto nyo lomana na klo. Praise the Lord. Kwa sangani kuni kwa tatamo me vagaritaki na nomo lomana na klo na nomo lomani ira na tamata. Na tamata taudoko. Nilongo dhabi nasar chuka. Na tamata taudoko. Ngo lomani ira na nomo friend. Ngo lomani ira o ni lotu bata. O lomani ira telanga o ira kemumera. As tough, but na loloma sengani wasea endo ne wase ni tamata. Nikuwa sa wakambimbi tegitu ya Amerika nikuwa alako tuna machi Black Life Matters. Sakama iliu na ngauna ne Martin Luther King na bangabunene kena nandra kamera sanga me visa ungona na kasa ya tubiri me athaba mengo alwe na thaba ya ngona na loloma kakuni dotani na kaya daga ngo dotani dawa ya sunga na kanga vakalo kanga me toko na kame mbula taka vira na vilu taka na bunongo Amerika vake na vira na vilu taka na bunongo viti me kakuni wasei na mata tamata the color of your skin sena na roka ni ulumu me kakuni wasei hallelujah
Men the sama may kalasta gitu na tamata kasandu indu na kaya ya wadur weekend sen na loloma menda velomani okay kenda ena buguni loloma niklo sena weekend na ulumbale praise the Lord mate matata weekend na bosi niklo Romans 5:5 muna ka weekend tamata luto niku. I'm talking about the believers especially. It's going to be tough for unbelievers to show for the love of God, because for us we have an advantage. Let's read from Romans 5:5, and this is what the Word of God says. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So kenda, evangel take maybe kenda, na tamatuluto na tamatabambota, na loloma bakalo, and alona na alutamu kwa sa sabaraki kina mata ni alonda. All you have to do, watarana lolomongo me saviani mo bakanonroani we ira na tamata kedenga lomoni motu vale praise the Lord na vilomani baka biwotini na vilomani baka vilubene lomoni koro menda vilomani praise the Lord letea naka dua tanikina na tamata engaraba na klu na kene ka vavi kenda na bakambauta faith o Timothy me sambolo taka vira na lini lotu todoko na kai boto kai na bakambauta faith na boto ngona bakambauta trust and confidence in God or in Christ, as well as faithfulness to Christ. Na nomo wararabi kibwa na kalau kina nomo yalondina kibwa na turanga. Praise the Lord. Okay, meda na tarama ndani na tikinangwa na bakambauta. Praise the Lord. E parama e kabi kene voltamo ukana tamani bakambauta. He's the father of faith. Na dava e bagarita kame weekend e parama. Membelata na bakambauta. Okay. Okoe matana taka saratiku nga biya isake na mbula na bakambauta. Mukabaya saraba sartunga kwa isake na bisinga. Praise the Lord. And here todo ni mbula ni prama laurekina na bakambauta. Dua na kena example binaka ena nondo la ko melai na taliroro e prama melai vakamburi aisake na lubena no ulungu no memoria. Sene kala chugo aisake na katodo. Ya kwasar nga sama ni lako talchunga ni lako loka. Lako chunga ni lako loka but sa was one klo melai vakamburi aisake na lubena kwa lako bwana bosa ni yala. Imagine that. Ya, ni ro sala ko chukani, sa bakata taru chuko kwa isake. Saka kwa ratu sa tungo nambuka ewe na isoro. Kawa eprama ene bagarutaka ko chaba. Nazaba na bosea, nazaba na bagatutusa, ene bagatutusa ni bagambota. Mbula taka, na mbula ni bagambota. Tewe na numu waktu tusachunga ni rawata naklo enando voadora naklo evulu makina kwa isake na numu bina kasar chungo oiko na bagare takachuko lomu ni numu matabu vale na dhaba na ngaraba naklo na dhaba na bambauta naklo kuchisu vertona nona tisi peli na ngona bola bola kine burubura e bagare takachuko kwa na dhaba na mbula na bambauta vertona nona ti sai peli auna numusara na vuni lolo kwa ya vuna uza na turango chisu. Praise the Lord. Lago meki na nana iba kabubuli ka kino kwa na mari kana kena wasi tini kandua. Excuse me. Na tiki na rusa nga buluka rua rusa botolu kina rusa buluka ba. Ka tiko na tiki na rusa nga buluka rua udabuta sa chuna kena na kena liba na iba kandeo kwa chungo ya tunchungo. Have faith in God. Ya na vosa ndina kwa dhabuti juga have the faith of God. Verse 22. Mark 11:22. Have the faith of God. Bletana sangai tunugwa for I truly say to you, whoever says to this mountain, be removed and be thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believe what he says will come to pass, he will have whatever he says.
Na tamata sa chikuwa na bagambota. Aurani kaika na bagambota baklo. Sina klo kwa is a God of faith. Second in dona ka vakabona klo second bagambota. Sama ikaki na vikendo kwa the just shall live by faith. The righteous shall live by faith. You have no choice. It's faith walk. It's a faith walk. Ona rawata na ka mai wana klo through your faith. Kaki na go Paula. Vi Timothy, halo, moeda mononde bagarau irma Efeso, ena bagambota. Me demo takasar chunga ko Timothy na bula ni vaka mbota. Mera reida mai, mera sarawa mai, mera reida na kena yanga, mera reida na kena kaukawa, ka kena wekenda na mari kena kena wase tingendua, tingene rosanga bulu ka va. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you have received them and you will have them. Ambauta. Na wambauta ona bosakina na wakabutukana naka oiko bostaka. Na wambauta ni omasukina na orawatakina naka mai wa nakalo. Amen. Hallelujah. Sangwalenga bore tako chisu na wambauta na bosa na dhundu bokosha na bosa kwa kina vangi. Kena wasa me ruru me marabu mai vare tachi gobertono tisepel na tamata dhurumi tebor tu mai katara tu wa bakoso halwe na dhaba iba ngata na turango chisu e baga ngata ko na baga mbota me deliver taka kena na tamata me ngalala mai na teboro kwa ya sala ibondoki kwa tu sala he was demonized control te kwa tu na teboro na dhaba da kabana turanga banga tako kwa na bagambota halwe me bagarota kina na teboro me bangalala. Amen. Praise the Lord. Na bagambota mukabi kenda ene kabini singindai mokela na bagambota. You should know faith. The definition of faith ko chubi kenda na Hebrews 11:1 now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Mukabi kende dende ra ron binamakina oirana ngasera lagoli ron binamakina Moses ron binamakina Samuel ron binamakina oirana prophet and a bugni about our kabi kende that faith has not changed. It should be exemplified. We should live it out so that people will see, people will observe, and people will want that faith that you are showing to the people all around you. How will they know faith? How? By you exemplifying it, living it out in everything that you do. Praise the Lord. Ang going talang na membalata na kaka membalati eparama na bagambota. Ngona kakaluko bagambota eparama. As it is written, I have made you the father of many nations in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. What is that? That's faith. Hallelujah. Na kalungo embula na bagambota. Na thabe takabukwa na bagambota tuwa. Hallelujah. Esulia na mbula kinamate. Kakadibo kwa na kai sagni rai me rai mai. Oikoro no takaba. You are like your father. Hallelujah. You have the faith of God. Amen. And whatever God, hallelujah, has done in the past, you can also do. And it is only through faith. Nakani oti nindina, nakani kalima, na wasungo purity. Purity. Yalo sabsva. Praise the Lord. Sungu lotu, ngona ka mendana matanata. And the mbula bi maliwai, batikeira na taulotu. Hallelujah. Nambula mendana mbula taka, nambula sabsva. Purity. Yalo sabsva. Nakani ba madalanga, it's upright and morally blameless life. Upright and morally blameless life. Covers purity in motive as well as in acts. Hallelujah. Na no motive kena cover the cover. Umbia mesabsaba na kato vako overcover. Tigo na kalo, ungaraba na kalo sabsaba. And no mesabsaba balkina. Yeah, na dhabango.
ngona kamona mona matana taga lomani bale mena bagarite kina song lotu mena kune kina. Praise the Lord. Oire era sing na rangalabana klo era mangarabana klo ni satu ngana standard. Hallelujah. Ni mbula tagitu wera na tori daka wera na ngasi ni lotu kawakina wera keda na ngarabi klo ena bakatawo teoti ni ngo. Amen. Nabi muno ndi sambulu tiki na mutinia. Nabi muno ndi sambulu tiki ngo esanga ni otuki na bagadalaka. Ebina kata na klo na muno sala imbulo toki ngo mo indusi pinaka. Mo impactaka na tamata na example is to impact, to leave an imprint. Praise. Vaga mawe tu. Praise the Lord. Na nomumbula. Hallelujah. Na vunua kumtiku kina na vunua kubi mali wa kina. Praise the Lord. Mona kai mina kata na kalo mendana mbula tak. Kabi kalima na indusi and may wongi vuno chuki na matai na nomu bosa. Halo chu na bosa mo bosa tak chu talanga na bosa. Moka ko ni bosa. Na nomu bala mbula ni lama, mbula ni wakabota. Kena mbula yalo sabsaba. Na kalo yalo sabsaba. Praise the Lord. San nui teki kenda na kalo. Iko mate karisto. Praise the Lord. De vura ongo. Amen. Na kau dabuta. Hallelujah. Sa dundono mo mata chukina. Na turango chisu. Anomu wala tangan bula. O sa mata chukina. Na turango chisu. Enda na mai tini na nanda reunga vuna o leka. Ena kabini singin enda kabambote ni na rongo binarani wikemani. Praise the Lord. On the voice singing in those sukatale wale torobo mimbi. Can go hallelujah. We can impact the world. We can impact our society. Hallelujah. We can do it. Hallelujah. Mikaku matai mukaku ni ombedi ko mandanga bakatagi ko. Praise the Lord. Hallelujah. Moyado moy bograu. Very sabe gambauta. And bosa. Praise the Lord. And balabala. And aloma. And bambauta. Kenambula. Sosva, senelo sosva. Yemi do tubu ki sumsara en masu. Ke bagawi ko sa nomune voto na kabini sinendai masu bata ki au baga memi ni buana klo turu baga mbimbi. Hallelujah. Laman namu vale arani viso na kato doga laman namu vale. Hallelujah. If you live by example. Amrebe kimuni na klo na lotongo sa me rong rano nomuni bos tomanda kuni baga bini na tagi yawe na buguni nomuni wasa. Nomuni wasa tali, nomuni vosa totoka, nomuni vosa vinaka, nomuni vosa iwasibi, nomuni vosa nandau bagaya duka sengani na takali, rauni takali, sena takali ko malangi ke burbur nomuni vosa, sengani takali. Na bale na bailu muti kuni bi bagaya ta kina nenda ya bakal ngataka, nomuni vosa na klomi na bonga tiknga kina matandra, kina dalingandra bagalo kina matani alon rendendai. Hallelujah. Nomuni vosa na klo, besok taka na bulan tamata. So tabira lenga, so tabira nuinga ngao, so sabi butin taka na nandra bosa, so sabi butin taka na nandra bola. Kamu sabi ka tutusan gibi kimani, ikamami bula le kata chukna ni bikata doko kuni bina kata kina ni mbula, ni mai tarade kina ni mbula. Hallelujah ni ngarabi kimani na bugun namani bosa. E baka sukai kina bi kimani na lang kina bororoko. Masuti wana damani nga chisu ni mbula ni na ndondonga. Sandarongo na bosi ni klo ni ndai, goendo na tiki na talei, kanda mai bagai uru tanga chukina ne kabini singin dai au bi bagai bina tik kemani na chat mai kemani na comment mai. Praise the Lord. Au na mai wili kana nomuni chat wi kemani goni sandau chat chuk mai bina bagai lip sara nomuni chat chuk mai kila nomuni sema chuk mai na buguni wasini klo nomuni bi mosulak talanga. Hallelujah. Bina bagai lip na bi mosulak na bi kawai tek mai salau chuk na ngona bi ngarabi kau sami taka chiko ni sa baby ko chiko no ndambula wayalo na ila lako enda lako chiko enda lako dulu nendre ina klo sanga ni beauty kana enda ndau tota kana chunga enda bingo na toto kakuni ngula rab mona sema tali chiko mai na just chatting with Rev.Inoke Baleinauluvatu ena singa lutu levu mayongo enda na bere ngodi ndomo kina. Hallelujah. Komi taka ni madha binawi kana madha ototoka madha ni nganga madani uwaikina mbula madha talanga ena sotabi kina nana nabi bakalunga tagina klo na turanga chisu kina nandambula ni kalungata ni madamana.